Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya ban tos mangko di kabar. Tambah bade nguningakeun wayang pesanan Ustadz Adnan Tacis. Panginten da apa kirang hafal karena bahasa Jawa teh nya. Kan aya Pak Guru panginten Pak Guru. Pak Guru lah. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur kabeh, lanang, wadon, tua, anom. Insyaallah salam jumpa kembali karo Inyong. Perkenalkan Inyong Tamsis, Ustadz Tamsis Adnan Tacis. Adnan Tamsis. Kapan Inyong mau dijemput nih? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis akeh karo Arjuna wis akeh. Apa? Kan Arjuna itu sareng Wisan Geni. Ustadz Tacis Wisan Geni kapan harus dijemput? Ini bisa gini kapan harus dijemput? Inyong wis rindu. Ngenteni disuwe Dari seliro. Yang Kang Ustad, kapan Abi badhe dijemput cenah teh ka mana? Mana Bang? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Aduh. Kadieu Abah Adnan Tacis engal. Simpuring jemput Inyong engal. juga ikut ah. Pokok. Iki arane Bagong. Mas Jaka, iki Ki Adi, arane ya Ki Adi, nah teh aya kempa enak Ki Adi. Saya saurna nuju Inyong mau aya ke Jawa Tengah nih. iya sareng keluargina dengan tiasa kempa. Ki Adi, Kang Jaka, Amang anu di Pangalengan. Mang yo amang. Amang anu di Pangalengan. Mang, Kapan rengen di Amang? di teh naon Dengan dia, Bang balonge Nah, dia manggil teh ieu jami. Maheput. Mau pada mancing nih. Iki arane si Cepot. Ning Jawa iki arane si Bagong. Nah iki Bagong. Aku Bagong. Ya arane Epon. Bagong. Nek ning Bagong Kertasari. mau mancing nih. Kesawios, wios nanon oge nu penting. Kawantar kana YouTube Abah. Aduh, Mau mancing di Pangalengan di Sasuja. Amang. Santi ya. Amang Sama Amang Fauzi. Amang Pak Uji. Insya Allah mungkin minggu depan. Uji. Ya, di akhir-akhir kan ini. Nah, siap. gendakeun lah. Ya, itu Pak Guru hari Minggu coba. Minggu insyaallah. Nuhun da minggu hungku siap di teh nyata. Ya Nona. Iya, siap lah. Buat saudara-saudara Yang penting ada ikan. dimanapun Aku yang mah nggak bisa memerlukan karya mancing. Abah, bisa dipesan. Kalau nggak bisa mancing mah dikecerik aja ya. Ke baraya-baraya Abah nu gabung di grup Abah. Salam lah ke kalian. Mudah-mudahan tinggal damang. Yang ke Amang Pauji eta Amang Pauji si bungsu. Si tinggal damang gitu ulah ngetrek wae atunya. Awatnya. Kayak ngeletrek atuh kae-kaekan. Salam kesadayana nu aya di Ciamis, di Bogor Abah Bisma, Bisma, Ras anu di Ciamis, Abah Cecep, Abah Cecep nu di di Ciamis, Garut, Kang Tian. Tian, terus Kang Dalang anu di Sumedang,
sarang Kang Dalang Dede nu di Majalengka, Tanggali terus Kang Dali di Kuningan, Guru Didi di Kuningan, Dede Raut di suku Gunung Salak. salah. Eta pengrajin wayang oge sami. Nah, salam ya di sadayana ti baraya-baraya abah. Moga-moga si sararehat tah. Amin amin amin. Gampil anu dimaksud gitu. Amin. Digampikeun rezekina. Ame inyong ka ulin kan itu. Nyong Aya lauk ke Jawa Tengah. Kang Mas Tansil, Tamsis, kapan mau ke Bandung? Itu baraya-baraya di sini menunggu kedatangan Aku wis rindu. Ustadz Ahmad Tancil. Sami abi ge parantos wis. Rindu. Pengen dijemput. Wis tutup bae Pak. Wis. Tah panginten gitu baraya-baraya anu tos didumikeun ka mereka Ustadz Ahmad Tancil. Ini wayangnya udah beres, disanggeninya sama Ustadz ya sama Ustadz Ahmad Tancil ya udah beres ini. Nah, kira-kira kapan mau diambil, mau dijemput atau mau dipaket? Enggak, tuh tinggal dikabaran gitu panggilnya. Dah sakit itu panggilkan namanya didugikan. Sekatun ka baraya-baraya anu nuju di Alalajar. Upami ya semangat teras sareng anu bade ngiringan diajar kampun ngawaya ka Abah upami memperjogikan hasil karya Abah katun ngawaya anu dipayun. Nah kitu panginten baraya anu dibikeun ku Abah. Cukup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sukses.